cookie film Jennifer hi kan nei pi ta kong ki thua kan je hin pu cross pi hau in ke hi Jennifer gangte ka hi in tu chunga sakaufi production na no ya hong ki gung a film in Jennifer a hi a main actress apang ka hi in banting chi film hi that 18 pungop le B.vengnom community hall a releasing hong ki bolding a hi in jiting ni chule ticket zong online a hong ki zu a hi in a banting amuna zong ticket hi ki zu a hi in jiting chule nang ho zong mi pi te ho zo si zong na bonova na hong chi dingin ka hin timin cookie industry film tho hole ke ho actress ho support na dinga na bo na hong zau chi dingin ka hin timu be ka ki pa e hello pi film production din ani ve chan na ki bol Jennifer film kiti kain bol do win hi ngai lu na nei ten mi pi ho en hi releasing program a he pan ni hung la pe di win mi pi ho tem na ka hin ne na he hi che film he ke ho jong nu le pa a pan kala o hen ei ho custom ipiti da ham tu lai a hoi hoi na hi lowa custom to ki to a he iki ngai lu iki he them to now ima cha na I khan to now a hi theina dingin I bon sawin kan ti mu ve mi pi te no zong hung tel kim cha dingin ka hing cha la hi ke ngai zong la sa na la sang pang ding ka hi a pau pu film ala te zong sa nai nei ding o hi ei pi film production na nu ya hung ki bo Jennifer kiti chu hung ki release de hi tain mi na loi le na pai ho chata le na ing kute ho ko ma jong na hin sei thei o hi in atam thei pe na nong kom diu amuna ticket jong akimu in chata le tis khang la ya na pi hon adi se na alung hel de hi in he jong nang tu jong film vai pro la na pan na nang ngồi na ka bang chula ni nang ala tam ka nga lal tan ibet kom diu cha a